Dapat setrek 5 bro, tapi lumayan bro, ada nih bawalnya 1 bro. Lumayan bro, dapat 5 ekor, alhamdulillah. Oke bro, no sudah ada sambar, no sudah disambar bro, dapat kenyataan bro. Woi mantap, no mantap bro. Oke. Kayaknya buabon bro, no sambarannya mantap. Oke bro. Moga-moga nggak mocel bro, mantap. Yo jos. Oke bro, mantap. Nyot mantap, jos. No 6 jari bro. Sutreknya 6 jari bro, mantap, jos. Oke, kita lepas dulu bro. Oke bro, kita lempar lagi bro, mantap pokoknya, sudah sutrek 1 bro. Oke, jos, kita lempar jauh bro, di tengah bro, mantap. Moga-moga masih ada cinta. Mendapatkan cinta. Oke bro. Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi ini Mbak Sugeng mancing di spot pulau atas bendungan Sapon atau Sudo bro. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan salam sukses selalu. Oke bro, kita tunggu streknya lagi. No. Sudah dapat sambaran lagi bro. Mantap. Oke bro. Jos. No. Oke. Wow, jos. 6 jari lagi bro, mantap. Nyot mantap. Jos. No. Sutreknya bro. 6 jari bro, alhamdulillah bro, sudah dapat 2. Mantap. Jos. Oke bro, kita lempar lagi bro. Mantap, pokoknya sudah dapat sutrek 2. Mancing spot baru nih bro. Oke, cus. Mantap pokoknya. Oke bro. Nih kita lempar jauh di tengah. Mantap. Moga-moga masih mendapatkan cinta. Oke. Kita tunggu streknya lagi bro, mantap. No. Sudah dapat sambaran lagi bro. Oke bro. Mantap pokoknya. No. Sudah ada sambaran lagi bro. No. Buabon kayaknya bro. Mantap pokoknya. Dapat sutrek lagi nih kayaknya bro. Oke. Jos. Oh. Kecil bro, cuma 3 jari bro, yang penting dapat sutrek lah, alhamdulillah. Jos. Mantap. Oke bro. No. Dapat sutrek lagi bro. Oke. Mantap. No. Sutrek yang keempat bro. Mantap bro. No. 4 jari bro, mantap. Jos. Oke bro. Dapat sutrek 4 bro. Mantap. Jos. Oke bro, kita lempar lagi bro. Mantap, pokoknya sudah dapat sutrek 4, alhamdulillah. Pagi ini dapat cinta. Oke bro, kita lempar lagi bro. Mantap. Jos. Oke, kita lempar jauh di tengah bro. Moga-moga ada babon yang bisa dinaikkan bro. Mantap pokoknya, spot baru bro. Spot pulau atas bendungan Sudo. Oke bro, kita tunggu streknya lagi bro. No. Sudah ada sambaran bro, mantap bro. Oke bro. Mantap, ini babon kayaknya bro nih. Mantap bro. No, geret bro. Ngambil mentiung bro. Oke bro.
mantap. Oke, oke, jos, wah, bawal bro. Dapat sutrek bawal, bonus bawal bro, mantap, nyot, mantap, jos no. Walaupun bawal bro, mantap. Oke bro, jos, sutrek 5 bro, mantap, jos. Oke teman-teman, nyampe di sini dulu. Sahabat mancing, Mbak Sugeng mancing di spot pulau di atas bendungan Sapon atau Sudo bro. Cuma dapat setrek 5 bro, tapi lumayan bro, ada nih bawalnya 1 bro. Lumayan bro, dapat 5 ekor, alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan salam sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke bro, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat pagi, nyot, mantap, jos.